Landa namai Philippines apong pali liang pali mai bukia cinda yungan pada mongong tau ni se tau ipaneng ida mongong tau rejoice, and again I say rejoice. Kawang da kumlak cingna pai bukai mong mai shaya ida yilua menyong pa de mana ida kumbu hipang moha. Hymn number 488 488 Jesus paid it all. Jisua Shakian. Column, the Lima Walk, 346. Mulan yelak wacham shayong yang aloka. Moba
Local ay bulan kung de yung mong mayanang kawang amoy mansi. Teman fay kawang ngau cha te ke inang. To lai him number 66. Kadong nyu say kawang de mong may ingwen pu fay yi lo do. Ite miktisiwa minyong hem lok do. Ite miktisiwa pu fay yi lo pu fa do. Ado kawang ngau ngonang. Chinda to isibu nyompa anyo sausan palan sausan yulan anyo tome ocean kawang katalan chimengonang numane sede kawang nokde anpo na yapu ado ngau awang ne China tamnang ayang kawang chingmay toloy may numan ese fay ngosi tinyi teman mok sa ke taitim chaya pungonang mapu yasan nang bay liên tu buhat me teman hangoy pa bu jingne ayang boy teman pu may nok me teman pu may nok mong ma pu mu ne meng bu jingne sausan pa ni tini installation sausan yu cha sausan ba cha anyo mukuk chong te ano sun na tailak teman bay sausan ba cha anyo ato me teman bay chenau Jacob pa che Jacob pu yang e ngau so yang gi to ha to lan kong ko min me teman pu may nok mong ma pu mo ngo pu jingne installation tai tem ha ke tem ma se pu mai nok ke tem yang gi to kai ado tai tem om lak ching ne pai bulan no man e se te mong mai ya nang tai tem te ni teman chon lak tai tem ha ke ngonang Konyak Baptist Church Mon installation service of Nyanau Ti Ngip Chem Konyak Associate Pastor Women Ministry hey Pajay L Hangeng Konyak Superintendent Sunday School Ministry. Aga taitem maga lengpungonang tau nam nolak chine Minister Reverend H Moba Konyak Pastor. Chongpa Pajay Hongbin Associate Pastor Youth. Kumlak chine nyikpu hay local ibu wailak praise and worship team matawa sodigi. Taitem cha mangopu hem lokka akunga teman tui wang lokso tigi sa cham lok yang olak to kai teman taitem lili kawang te wong yu ayop lak atau ma pace chamong tigan ngonang taitem lemme topu hai takpulan chingne yupu welak nyom pa ngonang pelime nying tambu tuiso act of installation to me minister ngonang ngau ilak short speeches chame Nyanau Ti Ngip Chem Konyak Nyime Pajay L Hangeng Konyak number walk me hemwing amaicha Pajay MP akung kawangau nyolak minister taitem number tat me yungwan pa to nang chingonang ado tuitem na akung aloke akung tuitem me yo payan lakse tinyi teman cholak taitem hadaw ki ngonang okay mulan ne yo patan lak ching ne ado e tam nang sa tai tem ngo bu kie kawang te phan pa yo lak ching ne pa che chamong tikan i te pak panang mulan ne mong mayo patan gai ngau ngai tawa yopu hi bagya ganing sabsi me akim yan nang ba kanpu moyman ba wangtang achau pa ayan kawang opa ayan hibak wangangwe tampa nang te minyong pu phabuai katam yang han mamu idesem yang ngo pu kie ni wok mong me yoi shi nyu chingna se linglak hayang ni chibu ba ni a nang da emakam bu ni nang da to bu pha bu ni se tau kai tini KBCM Kristalan yan kem au yong a shubulan au shina tini a chao nang nyau ni se tai tau yang nang kham jing ta dan kai ong in nyai bu phai shot yang ngonang o chao ba yan kawang opa
teman moi lane moi man tau yang yan lak chingna se nang ya ha chao teman phai omong pha inyai ne tengia women ministry me associate pastor nyai nau hayang Sunday school ministry nam no lak chingna se pa jai emni chingna se installation yo bakampu taidam ayong cha tam yang ngonang wang dang achau ba ayan kawang hataw ma taidam chong pa mawuyang sai sapu takpulan chingna yo bakam nam nolak lokalailak hayang chang japu falak ahui ba nang niom ba nang shausan ba gaye hangi ba ngau tamahalak chingna se hataw tamta paya pe hataw nyawalai pu cha phe ma cha se tamana chon na pai Taiwan de moi man taidam ayong chana menga tamfa tau khai hataw ba taidam linga chon na Taiwan de nang sapchi angan wong teman phe omngo phao se linga chon lak taidam esaya wang tang kawang nang yaksa da phan phayang yopoi ese mo upa nang monga yo amen. Teman tai teman ne yanang yang pu wong pong na meng bu jing ne linglak toi tam cha ke ngo bu jing ne sa chainau mon bai I mokuk chong de pa sen son lak ado installation tai tema mokuk chong pu mai nok ya lak yang bu teman pu mai nok teman member cha na meng bu jing ne yo ba kham son bu ado moi man na meng lak se pu mai nok yo ba kham son lak chin e ngonang tôi chơi nào muốn bài hung phui nhiều bút kata yang CDC me theology nhiều số yang youth ministry de Konyak pang chimpang me cái yu ngoi yang ki yang muang bu interview me ok pu jing ne taning mukuk chong de tai lak chin e ngonang ia teman phai pajai Reverend R Talim ia cheong pangonang yong kawang te mikti siwa tamlak minyong palak changonang ipa longpeng me pastoral ministry mangonang iha cheyong pa neo pastoral ministry te yunang kawang chungne yong panna pa punok sa cha se ke ngi oknang ayang kawang te yong minyong pu panang pangnyua teman moilan ne iman ministry chungne yo patan hau sa tau chane tamnang sa yo pakembulili wo yang hipak alak chune nyom ba te hipak pananggi. Teman pai cai nau mon pai nang teu kan de ong lak chine setong nang Pumai nok yop badam bukia naw silan mabu kawang ka so de yong lak ching ne theology nyau bu ma ngonang hayang ma nyau graduate myang bu yoma anyai na teman fai Reverend Uchai Talim inok noksa hayim cheyong ba ni kawang so san lak ching ne se ngai bu youth ministry me associate pastor youth me wang mana so san ngoyang teni anyo KBB phang me nyom ba jana mang lak hayang mogok chong na ia posting tau yang ngonang 23 of this month hat nga ni installation service mok chom ngonang teman pumeno kadalan e wuye tabung ola tau jingne tau hado ma kawang ngau cha inang Joshua afongcha aleng tu me tau nang de mong yong hayang mong ha tai lak jingne ngau yang bu se tai dau ya nyamada de yichi ma mong suya ta de hang jingne nang amakanda tai lak ai daya boy tau yongwan pa nang fei cham ngolak hado ngau fei nang pumenok so cingkai mohiman tam sona daya sona damnang mong yong ya apa kawang nang fei umbongola hayang sa i hibak ya ngawa dam ilak
iyang paime ilin na dalak mokchong da dalak pumanok tim ani inyu ipanok peung peng onang namantaw kanda onga ani yu temane di konlan kai iman jeng nase jam se yu bukan buya aswan dailak jeng nase hado hibaksa ida pado na please Mulan na lamay wang sembabu puminok nyomba orden ministers lan puminok sausan ba sausan yulan hadam jematabu kanata ibu kristan katalan hibak ayen namai pada mucina se awang na kaon da minyong mufanang yang mulan da wang sempanang sa nyomba ibu kia hibak laulinga se wanda yonga lau bukio tainang hayang boy wang penga Youth Ministry ma 2021 ma tayang tizet taon ma associate youth pastor na sausan tuling ngobu hayang mawang ibu kia 2025 ma interview mo ngayang sa aji pastoral ministry de yak yuwa lenga talak sina satu ki na kada tamba singengono ma bu kata yesingba ngogolak ibu kia sa tinok apa KBB phangba evangelist tuiling ngobu 2019 ma retirement yang 2020 ma ong yang NSC ma sandam ward ma de kia ngobu ayang wang beng cha hado hibaka lockdown na meng yang cha sising min sing ngoma yang yenang pa de kia ngobu hayang wang beng cha mai hado ba nyui chung mo yang 2021 ma ta yang anio KBCM ma simalampi namno tamyang de kia ta yang Hongi member hadu kia ong yi ngonang jauh sen nomad hadu i tam nangi to kai KBCM pumunok landa nyum ba yang so pumunok so cing da yong minyong mu fa boi semal lampi ma ta ngau bu ma chamai phong bu ngau bu anio yu pu kham bu semal lampi ma yong nomana pau tik pu kaya nomana yu pu kaya tuiso semal lampi opung yang wang benga so san tuiling Taiwan da takku sangpu hangu yenang ba hado kia yong maya la yi ngonang jau se tani la yi bu hado yin yi bu ngau chali anio yelak ba saji ministry ala da yak hiwa tai lak chinesen numan da yu pu ma yelak ba cham kayo sa do i hu tai nangi to kai sa nyom ba ibu kia te 23 hat ngani hado kia muguk chong da so san tuiling ngolak chinese tai lak pangchim ba it bu hisap ba wang beng pan hado kia ngolak kia hado kia chainang to kai hado nyi hi pang ba chumai lam ninga yen jing na se ministry jing na se yelak ba yopu mo cham kayo se no ma moilanda hado yopu to ba hado ngau chai dam nangi anio yelak ba tinok noksa kadalan moilan kan phi ma hado kia yanang onang to kai teman yen tuiso ministry jing na se yelak ba yopu mo cham kai sa to i dam nangi youth ministry ma sau sang duling bu sau sang duling okpu sin da taw okpu sang sang hado kia tuiso semalam pia lingyangi hayang bu sa pumunok cha kilak jing na se tailak ngonang to kai hangki sayong bu ba kilak sina sa to kia tailak sina se timda nang bu to kai opu sina tawa lenglak hayang boy tawa oklak yichi hayang boy numana yupu kaya numan jing prayer support kaya hai tuiso semal nabi ya okpu ngilak ngona to kai yelak pa tuma yoyoy kan ba to ke yan yang kawang sausan tuling ataya boy muilana cha sina silak pa yupu macam kayo sa to wi tam nangi to kai yong lendi bunyi pamahang sina numan yupu kembuma chamai phongbuma semalam pima pong di yu hado ke lang yang ge lendu bunyi pak china yo ngamin yang fa boy yelak pa tening 2026 mawang yang lenga talak tuiso ministry china se yelak pa yu pumacham kayo se alan ngau halan hai ngau tam ngi talak lan khong kumbu tni hado ke tinok noksa yi kham bu ma hado ke yenang ok atama koi ma bu naulan ngonang iman haulak yang kada atama jing ma bulanu ngonang to kai ngop bulan sa nyum ba ibu kia anyu apa ni hai ngolak sa apai jam se talak lana to kai alolang oya pui ngalak chen sei pakai tang Okay teman vai mok chong de nyumba ala wayang talak pumenok soching mabu auyan lengo nang ge tau kan de pai ge yut mabu hemlok hemlai laklan yang noksa kadalan
mok chong de ling lay wande mok chong town me teman KBCM mabu nyium bango nang sa teman moilana tai tau ya hayang tai tau ha adau China dem nang hayang teman pumenok kaya iman kem yong lak ching ne se semen lempe nam noe dem nang kawang iman pai yelak umpung olak talak lancing melam lenga naman shot lak ching ne se dong nang teman jam se yup pui bakya jam se yup ha haleluya chao ba ada ba yongwan ba kawang nang angan wong ayong ching ne se menyong fa boy Oyen Ocean anyai ne mok chong me konyak pumainok cha lonbo hadau dang me niomba transfer ne myang lang ne myang transfer ne myang taye ngobu kan me niomba anyu alaja pailang ne myang wande deman be hadam me cha hinau monbai KBCM member e sona dai lak ngonang wangdang achau ba ada ba yongwan ba kawang nang angan wong nang iman pai anyai ne I ayan pai nang bongodo ayang anyai ne kema yong bume ayang ministry joiso linga dai bume niomba office me kawang nang oklak chingne konchong nang aphado anyu yalakban nanok bu ya ha phashi ayang kawang nang angan wong nang iman pai bongo phase wang nang men me wangdang kawang fana phabu phai anyai ne hadome nang social lak jingne se nanga niombalan wong bong nomyang wande niomba ala moi mana dambu pumai no ke monghem bu phai hayanga ating lak bu phai teni apa aha ya chao kawang men me nang social balan tu man yonga hayanga pangnyuha men me nang niomba dawa yakasinga yop bekema sona dai boy o bo takadene yok sang bo ya fan me sanga sosi angadadam wangnyak wande wangai wande iyan niomba na dainang hayang ba niomba adaba kawang nang mungonang nang iyan yomya yombu nilandang me wongpong no myang bu kong kimbu ya haying namno oklak ne nang sausan ba yan chon ba som ay dalak pumanok soching noksa gadalan iman kem yongbu sebe kawang nang umbung ofas yop nang dolana soba nang monga yeo amen. Sa taidem number lim ay number peli ado munyi jam se ake lingat ailak chingde tobu sailak kay takpalan chingne yopu welak anyo nying tui egg of installation ado weke yalak chingne se nyom bade ipak pananggi. Tomana ya pai bu tobu nam no ya pai shoma kawang ngau yelak patai do lak chine se hadau inang tawa numanda tong yang ge kada cha chingna kawang de ni lek lak shubua yichi shibu taw yang boy numana ate ni lek panfong hayang atobu fa bu chiang numana hangga tongbu hoi wumbu wan numan kong kembu tang mangona hang ching ne ima a chat no buwe ade nyi lai na no man jing pan phong kong kembu kem jing de ya bai do tau manaksi tau kan me ha yeng wang mana ngola ate to ka lai do hayang no mana nyi lak ha ka wang dang tawolan tawe epla hayang a tawe no man tang me mai bu tuilam alam li soka tamla tawa mokhalanda numanjing taiha liha miangne yitam lak jingne tien lak hayanga numanjing wuweng wulan a wuweng wuleka mayanga ngolak hawande chatlan mabu kadalan lilien numande mongmai se nyiklak hang jingne ima a numanjing kamek a nyoilak jingne mai ma bu fai ngolak panpong pha bulan hayang panpong yepha okulan tangma benefit muhiman
isi kama poi bembu ngonang gi se kawang ngau me ngobu hado sagi padam nang sadamane tobu ya bai bu hibak ngoha sosan banan hibak emna Hymn number 385. 385. teman ya bai bu tobu kawang yak te shema dama yang pabu landang moy man yu dama yoblak chine se teman bai sausan ba che wang thon de yoblak chine tong na Yoba Chao hang ayen ka ong ba Hado ba ni amai chene na nam nyong ha ba yoba Chao ka wang tani ya nang ching chao ba ni KBCM nang Christian kalalan ma boy nang kam ching de nang lai ngao mong mu kia au sen au yen ne yoi ayen pum to bu rok ta anu nang moy man bu ma bu yo ma bu pan bung mai dam hayang ami sin ching ne hayang yo yo ya fan ma ok sang atam bu moy man chao dam bu hayang min yong pha bu ma to bu sen nang si su dia apai dam ngonang iman nok sa ni bum ba bu nang moy man tam si hayang ba kawang nang halan au sen au yen ne tam bu yen mong ma yoi dam moy man bu yo ma bu smai bu ya yang oba nang chao ba kham ching nok so mi hi ngonang nang iman kalalan nok sa nyubum babum au bio yak yang na yatam nang moy man tam si ayang oba ka wang api meliak bu abu meliak bu yo ma smai bu nang ibu kia nang chao do ching lia ape ngobalan nok sa iman wim nyu dai da bu dai dai lia bu nang moy man tam si ayang nang ang ching ga som jo lak na do se malam bi moy man Sengin nang chao ba kham ching ma chuan wan nang cha lu na wang we nang pu ngau mai cha chong pu manok ayen ma ang na tam pa ba ka wang pha bulan chen mo man yu haru nang ngoi nang man chao dam ma aba ha ya ha chao kaung ya phan pha yum nang uba tolan khong ki mu ma nang mo ngai yo amen amen
kawang ngawe ibu kia oyen ocean ingaw winjay obedient children of God kawang hayimlan na mga kawang ngawe ibu the word of God winjay abe kawang achan bu mohiman iman at taunang tauki mo oyen ocean ating lak hayang ayok ating lak pulana healing may damlak pa ang anong mo taunang tauki ma oyen ocean kawang mabu mohiman hayang may dambu yahu hayang nang jingne ninok jingne nang hayamlan jingne nang sagi na miyanga tanap special prayer yopu yahu na miyanga ma yalak pa tawa hado kawang ngaw iwande yoy swachim mabu sagi na miyanga yongbu oklak sa hado idam nang hayang naman yung mingmoye yo badando hayang hado kawang ngaw iwdo naman chaydo hado kawang ngaw kaya nang tak mailak hangna hado ayan ngaw ngonang nang ating lakpu jingne hayang kawang ngaw winjay bu jingne nang muhiman daulap tawa kawang ngaw hado gi inang nicha anbong limbaji yopu hibak na Peter hayang John kimjing da ong hawanda punap mamu ya fai da ngobu kada cha kimjing da ong balan mabu ya hulak hayulak jingne semai buba tadan sa nyepu kimjing tadan songma iman nichai e woi baya ang iya Peter hayang John ni kimjing da ong ngobu ngie ngin yu hawanda Peter wa John fai ida ting kaka laya e tuman da laipa hayang iman mabu alam cha tau galak samong ma iya iman ngau chaya yipo balai hayang boy Peter wa e ama ngin mai hayang hon yenang hayang boy ama hangengo hatau nang da ya phane Nazareth mapu Jisu Krista menma kemdo Nazareth mapu Jisu Krista menma kemdo hayang iya yu yakcha ye jonyang yong nadam hayang hawan demu iya hayang yadu lama wong nang abai hayang i homayong hayang kem nawang hayang kem homa hayang kawang minyong i iman fai kim jingde om hallelujah tanap hada bungau nang jingne atingne myang nang praise God hada bungau taiwanda hada kada aya phai bu mai bu hayang boy aching na a ma bu lam Jisu Krista men me mai dam bu dau yang e tanap oyen ocean Jisu Krista men me mai dam bu yahu nange chana yebu yahu nange mongjang phana babu bai yebu hiba ya do hayang ating lak to hayang nanga daulak teman moilan mingoi ha yalak pa yong hu bulan ngo ya kawang mohiman nang yong bu ma mining monang hayang nang decision ya apu ma mining monang hayang adam ating lak pu monang hayang hado Nazareth mabu Jisu Krista men me tak cha yichi hayang bo alam ma bu mai dam lak hado ya phai ba hom bu ki tanap nang hom lak hayang e tak mai dam bu de minyong fa khum jing de hom ma ong bu ya fan ma obe ocean hang hi tak hai den ma bu hang hi mong sang mong myang ma bu hang hi sang si tui dai ma bu kawang tanap nang da lana dam lakai hadaw nang sagi palak jing ne tabi ninok masagi phado fellowship masagi phado small circle ma hayang halim hadwok yom nung ma sagi phaya kawang tanap nang pai tuiling nang tuman jam siyo bui bagya hallelujah hallelujah achau ba ataba yongwan ba kawang
yang halom Yesus Kristus hadau kadong nyude suanyang ge hayang ayen bem lanse Calvary dang bem panapa mai bem dang da sei koyang ge hayang hadau kuibu gaya kadalan hangsena maya sangabonga takadana ngo hadau saya Yesus Kristus bem kuibu gaya mainang se Isaiah tengah melim aliang nama sagi pa ngonang Dau jeng na tanah bahadau ngau nyu ada dengai damba. Awian mongchang memaya ngonangge. Awian judai memaya ngonangge. Awian kanumong memaya ngonangge. Awian yaha memaya ngonangge. Awian pemdangda memaya ngonangge. Awian relationship memaya ngonangge. Awian mentally maya ngonangge. Awian physically sangabong ngonangge. Hallelujah. Tanam nang som dia abai boy. Awian financially shinyung ngenyu mo kemayo opa. Ya phai ba ya phan mong nang ge awian duiso along ye lai be ya phai ba khie ha yu bu ya phan me duiso along ye lai be naw ya naw selan ngo nang ga yuong ba yong lan ngo nang ga hado mong sang sai tanap kawang nang song de ya bai boy hallelujah wang dang kawang Peter hayang a John ni imni yang silver or gold ngo Yesu hayang bo ya salang ne se Ibni asagi pabua, ibni mabu angan mong payici, hayang boy Nazarene mabu Yesus Kristus menme, shimaya mabu, tadan songma ngobu ya paiba, kemne tam yang ge, hadau pungawa, tanam hadau mayong ngobulan, awyana ating lakbu pai, ya degi, yop degi, iman jeng nase, ating mana mengadam do, Nazarene Yesus Kristus menme, tak bulan mayadam do. Nazareth Yesus Kristus me ya bai balan kem nedam do Nazareth Yesus Kristus me mingmau balan mig ebadam do Nazareth Yesus Kristus me na ban balan na ebadam do Nazareth Yesus Kristus me mongchang shui bulan mong yong adam do Nazareth Yesus Kristus me ma bulam me sawi kau de dai yo bulan ya bai ngo bulan ese kem oklak wong phado nang kadalan nang atanap lana dambu ayong jingne kawang nang menyong boy awian au sina dang menyana phango nangi iman jingno te do yop nang aba aha ya achau kawang nang menme nang sausan ba dawa yak chone yo badam nang ada ngaye iman de sa kanjing wang ha tweling do Nazareth Yesus Kristus menme tak bulan mai dam do hayanga wongpong namyang bu prayer points tan ya bai budang ba kanjing wang ha tweling iman de khaksu wi bak nang moy mana dam do hayang online ma yop nok tapai yo pulan awian ausin sa yop kambu maidam ya nangi Nazareth Yesus Kristus ma maidam lakpa angan wong padam do maidam do hayang iman maidam bu sagi phalak nang mikti siwa dam lak jingne wang dang ka wang nang menyong boy hayang awian na jam sanga sausi ngo bu ka dalan de wang dang ka wang nang song de jam sa ating lak pu bai yop hayang yop bu macam degi ka wang nang nang nyilando nang moy mandam ba wang dang kawang nang yakta panafa yup nang dolan na so bana mo iyo amen kawang moy man Sadaman fai nying dambu tu show egg up installation jing nai ba hebak ya nang teman fai sausan lak jing na yu jing ni akyang ngai bong oyang ge hayang hadau jing na KBCM hayam lan anyo KBBB mong mangopu hayam lan Oyan ocean yo bekam bu bai hadau tu show nang dan nying bu chia nang da nyek pu chia hayang nang da nyek pu hayang mong pha bu nam yang gam a bayang individu pha nyahu ablai nam yang nyahu se hibak pha yang ge kada ma bu ablai nam yang ge hayang bo teman moi lan sing nang posa nyi ngop bu tau ching ne
au mong menga yedai lak setawa denglang nang hang jengna tinyi pai bulan kaya iman tim jana nyai dam bonyanga sawi khau da kada jani le yang aniu sona dai bulina tau jali jam si chim yang yo bekem yang tai siang yang nangalengkayo se iman nying dam bu lena awiyo qualified na yam yang bu ya fan ma ichi hayang boy kawanga tanyi lebu yoma tomana nyui siang dambu kadalan le dam nang se ateng lakai se anya ne awian applicants lan interview de bay normal li de tau ngau pumenok so ching men e dam nang hanga mam se kawanga ka so yui bay shi boy bak ma anio kak shi bu tu so moi man tam lak se ateng lakai yo batan kai sa daman fai candidates lan hadau kia installation phalak jing se onglak teman phai nyanau thi ngip chim onglak jing se tong nyanau thi ngip chim ya Mr. and Mrs. Saika inok hayem mo na hayang sa Doctor of Theology at Clark Theological College में thesis revision akim ye kama ngona Master of Theology in Communication at Clark Theological College Mokchong में 2019 में soyangi Bachelor of Theology at Clark Theological College Mokchong 2017 में ya soyangi hayanga thesis Nyanbua, a critic on coal mining and its effect on environment in Mount District of Nagaland towards eco-theology from the tribal perspective. Hado Nyanbung Oyangi. Working experience lay wonder missionary teacher for 1 year, 2019-2020, Auckland Public School, Alipur, West Bengal, Mayayangi. Experience to Yangi. Tani teman fai ya Nyanau Thi Ngipchim, Associate Pastor, Women Ministry, the Yaya Abaybu Akung de Sheo Damnang, Moilani Yakpa Kokopona Yaha. Nishibubama Jahinao, sorry, Pahajay El Hangyang, Onglak Chinesetong Nang. Daman Pai El Hangyang. Ibadah el langyay inyu de yongme se menang KBCM imni mo yu KBCM noksa mo bungona longjang chingsau mo bu hayanga 2011 ma papti bu kada PA graduate 2012 ma Bachelor of Divinity 2017 hadawa Eastern Theological College Shorhat mo bu yayangi Master of Theology in Pastoral Counseling Pastoral Care and Counseling hadawa 2025 hadawa Eastern Theological College Chorhat Mapu yayangi hayang e tuling soshan bu work experience teaching missionary to Thailand under NMM from 2017 to 2022 mong mawang piang nga Thailand missionary tuling paibu ngonang iya nok namyang yang pai married to Nyuma Chamya e daman fai Sunday School Superintendent na ya paibu share damnang pumanok among may po niya yakpa ko ya sa imni cha phim cha paya chenga chepu yala awang ne kawang ngau cha taw hadogi inang
tawa nang naunyoi memu angsau memu tawa nang sing hayang nang pusau memu tawa nanga chau sayang ang tawa nanga chalandang de hiba jana mengne leyangi. Jeremiah chapter 1 verse 5 mbu hado ngau edam nang. Amai kau ma pumanok akunga monga haka canang se ipala hewanda amen hayanga amen kawanga moi mansi se pangnyuhalan haka can yelak jenis tongna amen hayanga amen kawanga moi mansi se haka calak jenis tongna. Apa itu woye teman fai awangna misti ngipchem associate pastor woman na menglak niwa haki ya kawang de pumanok si soma haka ceng cepu palak jena apa itu woye calak jena setongnang. Konyak Baptist Church Mondown me Konyak Baptist Church Mountain ma. tau misti ngipchem konyak Tau misti ngipjem Konyak. associate pastor women na menglak jena Associate Pastor Women menglak china. le dambua Lia tampua. Jisu Krista ayen hai tuisau ki Jisu Krista iyan hay tuy sau kia. sau san lak jena Sau san lak china. nyek pu se Nyik pu sa. singa ok pu fai Shinga ok pu pai. among chang fan fawa Among jang panapa. haka canang Haka janang. ataba kawang si soma Ata pa kawang si sau ma. nyambu hai i si bu fai Nyampu hay ishi pu pai. ngauting ta ting ma Ngau ting tak ting ma. in nyai bu hai kan bu ma Ina nyai pu hay kan pu ma. khak shua ating lakpu lam ma Kak shua ating lak pu lama. pen na meng atam bu ma Pinna menga tampu ma. sau san bu tui sau ma Sau san pu tuy sau ma. anyai ne sekolande Anyay na sekolanta. wong nang tam lak Wong nang tamlak. hayang i achau nilan yom lak se tawa chanang Hayang i ajaw nilan yom laksa tawa janang. kawang ngau khak shua Kawang ngau kak shua. hayang mong yong bu fai Hayang mong yong pu pai. konyo bu kaya Konyo pu kaya. pumainok katalande Pumainok katalanda. i achau ba ma I ajaw pa ma. woilak jingne Wilak jingna. yen fan falak se Ayan panapalak siya. tawa chanang Tawa janang. kawang sipsi phang ma Kawang sipsi pang ma. tawa oklak ya fan ma Tawa oklak yapan ma. hangi tui sau Hanghi tuy sau. ada pumainok kaya Ato pumainok kaya. kena tamlak ai Kina tamlakay. ina nyai bu fai Ina nyay pu fay. krista nyungo wanglam ke Krista nyuingo wanglam ke. yaha ma sausan lak se Yahama sau san laksa. pumainok te chan bu phanang Pumainok te chan bu panang. hayang krista mong bu ki Hayang Krista mong pu ki sausan bu kaya Konyak Baptist Church Mondown sau san pu kaya Konyak Baptist Church Mountain. chalon tamlak jingne Jalon tamlak china. yak chong nyu amai ne Yak chong yu amay na. tau menglak ai se Tau meng lakay sa. krista hayang Krista hayang. pumainok si sau ma Pumainok si sau ma. atapa kawang de Ata pa kawang da. tawa chan bu phanang Tawa chan pu panang. pumanok akung monga hakachan amen hayang amen kawang moy mansi. Next. Pajai el hangyang apai wuya hadogi jeng bu falak jena jeng cipu yalak jena tongnang Konyak Baptist Church Mondown me Konyak Baptist Church Mountain ma. tau pajai el hangyang konyak Tau pacay el hang eng Konyak. Sunday School Superintendent na menglak jeng ne Sunday School Superintendent na menglak ching na. le dambua Li tampua. Jisu Krista ayen hai tui sau ki Jisu Krista ayan hay toy sau kia. sau san lak jeng ne Sau san lak ching na. nyek pu se sing ok pu fai Nyik pu sa singo ok pu pay. among jang fan fawa hakachanang Among chang panapabu hakacanang. ataba kawang si sau me Atapa kawang si sau ma. nyambu ai e si bu fai
nhắm pu hay y si pu hay ngau ting ta ting ma ngao ting ta ting ma in a nhai bu hay kan bu ma in hay nhai pu hay kan pu ma khắc xua a ting lak pu lam ma khắc xua ting lak pu lam ma pen na meng a tam bu ma bên tam pu pen na meng a tam bu ma anyai ne anh ấy nè na halande Nahalante kawang ngau sing bu ma kawang ngao sing pu ma wong nang a chong ne tam lak wong nang a chong ne tam lak hayang a hayang a e a chau ni lan i chau ni lan mai e yom lak se tawa chanang mai yom lak sa tawa chanang kawang ngau khắc xua kawang ngao khắc xua hayang a mong yong bu fai hayang a mong yong pu phai ko nyau bu kai e có nhau pu kai a bu mai nok ka dalan pu mai nok kadalan e a chau ba ma i a chau pa ma voi lak ching ne vui lak ching na a yen ở yen fan fa lak se phân pha lak sa tawa chanang tawa chanang kawang e sip si phang ma kawang i sip si phang ma tawa ok lak ya fan me tawa ok lak ya phân ma hang he tui so hang hi tui sau ate pu mai nok kai e ở te pu mai nok kai a ke ne tam lak ai kina tam lak kai in a nhai bu fai in a nhai pu phai Krista nyu ngo wang lam ge Krista nyui ngo wang lam ka ya ha ma ya ha ma sau san lak se sau san lak sa pu mai nok te pu mai nok te chan bu phanang chan bu phanang hayang a Krista a mong bu ki e hayang a Krista mong pu khi a sau san bu kai e sau san pu kai a Konyak Baptist Church Mondown Konyak Baptist Church Mon Town chalon tam lak ching ne cha lona tam lak ching na yak chong pa amai ne yak chong pa amai na tau meng lak ai se tau meng lak ai sa Krista hayang a pu mai nok si so ma Krista hayang a pu mai nok si sau ma ata ba ka wang de atapa kawang te tawa chan bu phanang tawa chan bu phanang pu mai nok akhunga monga haka chanang amen hayang a amen ka wang a moi man si sa teman fai omong bu ordained ministers lang imanda yak asinga yop adam lak china se hadaw ganda reverend lan pai lak china se tong nang scatter naman lima teman fai Misty Ngipchem a sweat pastor woman de yak chone yoblak chingne se teman fai ordained minister lan numan lim de ning nang awang balim numan lim de anyo reverend wachingang tuman lim me teman fai hangyang Sunday school superintendent de yak singa tuman lim me yoblak anyo teman fai jamsa pang yu halano yopuma wombu oklak to kema imni solak china yadu sing solak china setong nang tuman lim me e de singlak iman lim me ya de singlak jamsio bui pak ya haleluya chao ba ada ba yongan ba kawang ini Sunday school superintendent na KBCM yopatan bukia ada ma baca angyang kawang nanga moi mana nangali tamdigi o wangdang kawa nang menme yang asinga yopatan nang wangdang kawang nang wong hado ayang nang ngachao ba ada ba yongan ba konjo ba moidang ayang nang lenga Taiwan de tuition mo opo ene tamdo yok sambu bodu shebo hangu ngai le kadam ayang nganyai pada pabu bai nuling so so nak angan mo kawang nang pa tamdo apa aha ya achao kawang menme ordained ministers lana yang singa angan mo wangdang kawang nang mo lamai yokwai hado authority bai kawang nang so sang kai lang modang đâu kai ma kawang nang tui ayong lenga tamnang se ating lapu ayong monang ayan yongan ba kawang nang yakta fanapai nang sausan tailak chingne se kawang nang mubu yang hengo bongpong nang yaha chao angan mo ngai nang wombu modo
hayang tinyi kumanok sucinga li dambu hayang boy wangdang kawang hadau saume kawang nang wangdang mu awang na li se nang menyong boy hayang bumanok sucing de nam nolak cingne yingbu kie ordin ministers kaya yak singa iman de kawang nang angan hayang authority simadam fanfa yup nangi dolana se upa nang monga ye amen. Stay back. Minister niya naman yebok lang. Sa teman fay. Teman Fay, Associate Pastor Women, Show 18 January 2026, KBCM, Pumenok lan teman Muelan Sisoma, Teman Fay, Nyanau, Ti Ngipchem, Hado Office, Ya Tainang, Yade, Sign Namyanga Ya Dialog Jenis Setong. Next, teman Fay, Sunday School Superintendent L Hangyang, nanggo sign na mga do take over na mga sila tong nang. Teman Fay dah mengubu KBCM Nilan Muelan men kawang ngau me lam ho ke hayang kawang ngau me nau me na meang kai se ada me with all the best wishes hado Fay a new appointment order jam se pa dam nang awang na ti ngip chem tau ki mu pa JL hangyang Taidem nga mengobukie sa ngau ilak short speeches number jame nyanau tingip jem konyak nyime pajai el hangeng konyak sa nangide jape majase ngau ilak jine hipakfana. Melan tenap mai, wang sim pa bu teman Fay tenap bu searching wui pa, nyiom pa anyo Krista, tang pempang me melan de wang sim panang, anyo naman melan de awang na mong mai bu atau moi man ngau awang atau I tamnang. Ma ngau lak hango yenang, hango tui man ling wang bu khai, tak khai ma atam. Tawa naman ma bu moi mano yahu bu anyo anyai na mong mai bu ngau hatau achenga ngau lak chine taw hatau kitem nang KBCM chong bu taw naha mamu hatau ki hatau mon ma chong yang ki KBCM ma chong yang ki chong yang atau theology nyau lak chine taw hatau ki akong bang KBCM bu mai no ka BT taw wang peng nga nyau yang ki hatau phai ma taw
master postgraduate atau 2 years nyau yang ki hatau phai ma anyo yelak pu tau doctorate studies jing na tau hatau ki ta yang ki KBCM pumai nok ata yong chama phong bu hatau ngo yang ki singai ngin ma yop pu ma winasai pu ma anyo mongyong tampu ma sa ibu yekum pumai nok searching anyo nyulom paloma ata yong chama phong bu hatau ngo yang ki tenyi tau doctorate nyau ba manso tau thesis submission hatau hipak mengo nang hayang pai tenyi tau hatau platform ma yong yang atau awang na KBCM pumai nok tau mong mai pa yo minyong pha pai namana chama phong yang aching theological studies tenyi tengoi sa hatau ki kem pai bu chama phong bu semen lam pi jing na sa tau awang pa ngau muk ma tau hatau minyong pha bu ngau hatau ngau na tam hu nang ki anyo nyi sa pu pa ma tau KBCM pumai nok ma chong yang Bible nyau hatau ki Taiwan ta au pa sia poi tau hangi pa lamma sia poi aching nan palak aching service palak pumai nok tau au pa vongpong na meng aching ha bu chia yong bu chia hangi pa lamma chia anan ya hu bu na meng kama tau vongpong na meng bu na meng kama aching service palak hangna tau chong bu atanam no yang apai bu pumai nok cha sa tau hatau ki tai tanyi tengoi sa pai bu ngo yang ki tanyi tau hatau platform opportunity tau nang chance tau nang tau khai KBCM pumai nok tau yong minyong phabu yelak pa ata hatau opportunity hatau searching pha tam bu jin tau pumai nok ta minyong phabu hatau ngau ia tamnang lim sepu pa anyo akamne tau lai sa nyau yang tanyi tengoi sa painang yak yu tau pumai nok ma yichi ka ministry ma sa tau hatau kia tuilenga mantai yishing pu kan ma ngok lak academic ma tau hatau ki nyau pa ya poi tanyi doctorate ngui nyau ya poi practical ma tau zero hatau ki ngonang tau khai ma tau hangshin bangpeng tau ka wang pha bu yen phai tau sau sa na tai lakai tau kan ma pumai nok searching soko searching youth searching nyulom palom pumai nok lana teman phai nyom pa ma wangyanga ata yong lamhau tampao namana vinna shai pha namana ata yopu ma champao ata mongyong na tampao ata advice pha bu phai hadawa shu nang haki sa ata lam yu hawa tampa hangna to experience hango manang pu nyau sa nyau bu to kha yong fresh yong ala to hata ki ngo nang to khai ma pu mai nok ka iya hata ki searching ma ngo bu se yichi ba ata yong chama phong bu phai lam hau bu phai ata haki ling ha o sa ata guide na meng pa sa to pu mai nok si so ma minyong pa bu anu naman ma bu ya hu bu yop bu ya hu bu nang naman ma bu mui he man ya hu bu jing na hata ngau naman tang da ya pai nang ka wang KBCM da moi man pa amen mulan de nap mai wang sempa bu tinyi bu searching woi pa chinda wang sempa ang bu nyom ba yang jimbu Kristen mai wang na hipak amai jingna kawang de minyong panang ane KBCM staff interview board ada monghama Sunday school superintendent na lia tampu jingna minyong panang puminok sochung mo yang KBCM members lan oyuna jingna yopacham minyong pabu ane mong mai bu chai tam nang tau Thailand me wang ping nga 5 years under Nagaland missionary movement tuiling ngo want Thai kadalana naland yong la nya ka namno pu alama tau ngiyang ki hayang boy tanap hipak kinang bukai tau cha hai ikeneng imana na launching foundation the yong mong pabu ngiyang ki na lante na mamu Christ centered ane Bible oriented ma chong na tambu hatau tau ngiyang ki tau khai
Hadau responsibilities are Sunday school department launching sahayichi hayang poi. Hatawa teman kong kumbu ching ngonang. Teman muilane nahalante yoong latnyik kawang singpuma chong na tamha. Namana support ane cooperation pakama nakshi hadaw ministry mailak hayang hadaw chalona tailak. Bible mengobuki hangching na wangtang angching hadaw kipu lancing ngonang. Akumna tinyi daw Sunday school superintendent na liangay pua kawang hayang pumainok kadalan sisaw okpusena daw nan palak ane naman mulana jinda yopuma jimpa sa jai tamnang. Thank you. Nang ni de mong mayanang anu congratulations pa tamnang taidam de laiha hem ameja pa jai impi iman akung sa iman de hem loklak jinay bakpanang. Check. Hello, check. Check. Hello. sâu sang lạc chinh nè những tâm bù cả đông như ý hay mây mê ye chi hơ bồi ya ha mà sâu sang lạc ya thằng tuổi mây lên bù cái ye chát hay li anh nè bù tuy mai linh pu Christian bốc sa la na yang i pu tau kala yui da su pu ya phần mẹ cao wang yi sâu thơ mong pha đuôi linh sâu sáng ha từ mang ở xây quang tăng ông chim đầu lạc nè Simon Peter Paul missionaries đơn nhiệt cu cả quang ba đơn nhiệt tâm an nhiệt nào cháy hay nào là nhà hay nào là tâm an ở xây ya phần mê cao quang tươi sâu thơ mong pha tươi linh sâu sáng hạ thơ mát ở xây quang tăng ông chim đầu lạc nè
sầu thơ mong pha đôi lưng sâu san ha đều mà đã xây quăng thăng ong chim cầu lạc nè cao quang mong thu sâu san ha. Thank you. Kau ang mikti siwa tame. Ingweng amay ano ngamak amay hemlok katambujing ne. Ako nga mong mayanang kau ang muy mansi. Akim yida o painang to kay teman molan menghai tanlak china to China tamnang. Kau ang ngau nyolak minister sa kangonang to kay teman molan nyom pa paibutan ne. Cham se yong nyom pa anpo na ya. Oyan ocean to ba kimchingda pai dige moilan mong mai yanang anya na yen gamo yong shubulan numan pai opu jingna ponia bungalan China damnang yelak patau ki chinda kawang kimching yama pai ngoge to yobai bagyak ning e chaw ba da ba yongwan ba kawang nang ngau sagi phalak jingna nang sosan ba to yong nang ge to mong ki chi ba nang mong bu ki ngau oklak jingna e chu bin yilang akan mong ese nang yomba hayang nang nyilan mongjang nang mong bu ki tim ta dam ba yup nang Tolana sopa nang mong ay iyo. Amen. Shot kay? Tanyi teman fay saumaya. Pastor Alani, Pastor Jacob, Pastor Monbay. Anio teman bumanok ma aswet pastor women namang la. Anio Sunday school ministry ma Sunday school superintendent namang la. Iman kongkembu pastoral staff hayang theologically jagi training ya yang pailan. Bumanok kaya monghembu lan hayang pangchim kaya monghembu lan. Tuiling sosan lak jingne se tenyi bu hat ma tenyi teman fai omyanga. Ngai ni buhat ma yuyu office yuma dalak lan nginang. Anyane iman karapli the congratulations KBCM kai tau China tamnang. Taman vai baje Jacob a ministry to show KBB mission pangma KBCM mission pangma tuiling sausana. Yo onga tui okapai bu missionary cha ngonang. Hekemu anu nyom ba na myang tuiling wanda. Nang ayombo nyilan mohiman ayong tau galak se ating lakpo ayong onang hayang may tuiling sausan kayo se hayang pumanok ma tuiling sausan atau bu KBCM pang ma mission ka so ma may damya yang bu jina mong may bu mission board ikaw mo bu pumanok so chim mo bu tanyi o mga bu nyilan ese mo bu nang daminyong pa bungaw tau China damnang hayang nang onga okha pumanok ma nyom ba na myang baywanda Jam setuling sausan na paibu KBCM mabukawang yang salam o China damsi sa tau China damnang. Hayang atau ki mo teman pai China monbay nang mokchong pumainok te pastor tuiso jina tabu me. Anya na nyom ba na myang yang atau nan pa yok ngani himni mong demu teman na anyo sati wedding mangok bujing ne mas wedding o painang Hadaw lili nam nolak na ngay bujing na. Hayang boy, pumanok so chinga. Yo bukimyang hayang atinyi ombulan teman moilana. Nang tailak te yo onga mongmay day bu. Hayang at ta ngoy wanda numan nang tuiling sosan bume. Yalak pa KBCM mo bu support. Hibak pe mangolak yo pume hayang asimil nam pe me se hadaw assurance o nang da padam nang. Hanggan yue sebu, yok usang bu, tak heden bu, ay hada ye okpu, ngoy abiyue, nang local pu mainok ta ilak wongpong. Tau kema, au bio mong tui daya, au hibay itam yehen be, yung olak ching ne, chuwan aseme, nang pu mainok KBCM ngo nang gajasa, hada ngau idam nang. Taman bay tuiling asausan na tailak ni, KBCM ada macam setuiling sausan Taiwan dah.
Kawang ngau ma ya fanyanga. Hayang sa already so sana ngok bulan. Achinga meditation kia. Devotion hibak kia reflect nam yang ya hubu ngok bu jing ne se tanap kawang ngau. Shepherds after God's own heart. Hado ngau mak ya bainang. Kawang ba mongjang faida wuibu yisegama kembu niom balan. Au ba domana Jeremia afong lim aliang pan mengada lailakai hadau gi taunang. Au yen angau chai taulan wang lambalan tau nomanda falak. Hayang iman noman tang me kon hai ngau hayang apong tau okpu fai wang lamlak. Kawang i ngau chai bu. Kawang i mongchang ki ngokbu ka dalan. Hatau ki bu hayang taulan wang lamlak jing ne. Kawang falak hadau yang ki. Hayang iman noman dang ma kon hai ngau hayang apong tau okpu fai wang lamlak. Anyai ne 7 hayang 6 century pangbame. Judah spiritually yung downfall na miyang bu. Politically yung downfall na miyang bu hibak jang. Morally down na miyang bu hibak jang. O yang ge. Hayang tau ki ngok bu ki. Anyo iman Babylon ang cheng pang me. Anyo ra na miyang asun bu. Hado tamana nginang. Hayang ba hado mengau bua. Hadaw hangi yapan ngai bu si bu na miyang gama. Kawang yising hibu yichibu sausan balan na wang lam yang na ngok bu jing ne iman sa yichi hayang boy the rest kingdom Judah ang jing sa ji muang de khimlak na ngai hayang ating ba Israel kawang tau na ngai tau khema iman lambe na tai bu jing hadaw nginang hayang hadaw ki iwanda niom balan may sari ibu ngau ichi. Hayang boy imana hadaw niom balan wang lam balan de lepu pay ibu nginang. Au hi hang hi tu soma leader jana myang asu. Jadeli akung leader na myang asu bulana like shepherds. Niom balan ki engonang. Hayang nilan iman niom ba tu so. Kadalan na singbu ki hadaw niom ba lepu jana jonbu nginang. Awang na domana sing na damhu bua sing yahu bua the call comes from God. I will give you shepherds after my own heart. English Bible version mahagang nginang teman ma yoy ba kanya no nginang. Hayang boy angau chaibu kada halap hayang imana konjong pai konyong ngonglai bukai imana kanong monglai tambu pai nyaulak si bukai kawang mongchang kan nyembu kada hadau ba leader phalak hadau chanbu nginang tau kama heki tuiling sausan lak jingna call comes from the living God tenye oyan ocean sausan bu du somyong ngonangge niom ba du so ma niom nyu du so ma hayang chateli wibu du so ma demanda ating ma ka dalanda apong tau mai so san lak anyong lam de yichi be ku le yichi be lo lam yichi be amai ba lam so san na tamlak sibu calling comes from God hadawa ka wang mo pu pai bu ngonam tau ke ma ka wang nyek pu Jingne se niom ba na myang lak jingne Sunday school superintendent na myang lak jingne soko bu nyu na myang lak jingne se yong nang se ateng lak nang pastoral ministry yu ning the pastor na myang apon na myang yu okpu tu so ja tawa pastor se tawa anying the pastor na myang yu okpu tawa anying the tawa pastor na yeli okpu tu so ja ngona
hayang political parties lam ngonang hayang iman favor me dambu leaders ma ngonang hadwa wanglam hakango do gudango buma hayang boy church workers lan pastors lan associate pastors lan soko winyu lan associate pastor women youth Sunday school superintendent hadama politically achievement yang lak politically lelak hadau so ching yichi hayang atau ki nang hayang atau yeli ang ba nok mobu ang ha ang bu hai ang ya bu hadau lan aniu jailai ang ba na myang bu hadau nginang aniu temanda yui puhu nokpong maidam ngobu jengna alau de yapa ba jailai pa bu soching hadau ngonang ba hadau men ngonang ba teman kata wang lemme hayang teman buzim culture tradition hayang boy teman tuiling sausan bua KBCM hayang konyak pangjim practice myang bua haki culturally inherit na myang pastor jana myang na yeli hayang yeli cha hadau tuiso nginang Dogame, it is a divine calling chosen and entrusted by God himself hadau ating lakya process talaido hangga tanyi nang pastor na myang busi wunyu hayang weba jana myang busi politically haya culturally haya yisigma self appointment hayang ba daw tay nang pumainok suching de pai bua by divine calling achaw ba man yek puma ni subwa ma the work is shepherding not rolling tuiso nyinga dambu hangin nyinga dambu nyilan paulak jingne hayang bo iman dang ma kadong ni wanglam lam balan ki wanglam lam lak pa akyang ni ne jibe niom balan pumonok motuling sausan bulan tuiso wa taw balam mangonang Peter afong awang ba Peter afong nga aleng ni lem ibu ne myang kama be shepherds of God's flock not lording it over those entrusted to you. Jajama teman nyilan terrorist lan iman yang lak jingne human shell civilian nyui de payang hadau civilian ka dalan aba iman de tuk yang iman pai round nem yang alau lan iman de attack nem yang yang tamlak jingne iman yang lak jingne civilian lan human shell ne chon buki we might be tempted as well pumanok tuiling sausan yang NGO tuiling sausan yang public new halan ching iman privileges iman men ki yang teman comfort zone mengo utai ne yising ma iman teman iman men chon yang iman jing privileges teman yau han haki wang lam lak manipulate ne yang lak jing ne se tuiling sausan lak jing ne nyek pu ba khong yi ji hayang boy yi yom lak jing ne se nyek pu nyom ba ja hayang nyom nyu cha ne myang bu ma teman ngi okpa knows the sheep and that is very challenging nyom balan teman ngonang hayang boy nyilan men yising okpu yong mong sang dai nang pumanok achu ha chia men khong kem bo sing ok pumanok ayong na chia nok salan men khong kem bo sing ok long mai che hong lan men khong kem bo sing ok nyung bayong hayem noyem lan khong kem bo members lan men sing ok hadogi ngonang hayang boy nyom ba cha tu sewa nyilan cheng sing lak men bai tau do hayang boy hayang inok yafan hayang cheng overall situations hadau singlak wongpong na myang bukan da nyom ba tu so de nyek pu nginang walks with the sheep nyilan bai cham ma kem lak iman bai cham ma tuiling so sang lak hadau jingna teman nyek pu ngonang protects the sheep
Niom balana hanga sa nyu mabu solan mabu yan na angya ba hayanga hadaw nilan lilay mabahay sa ayan panpaya ba tau ba ya fan ma nilan na niom balan a nilan da paulak yomlak hadaw cha nginang fits the ship hayanga niom bawa semay may bu hay trong da ya da ya yang yan da ya da ya nilan da ayan pha dam bu haing phanang tau cha le leaders cha bu mai nok ma ya haing wang mana wong pong myang bu nilan da phalak hado inang the major ministry is faithfulness tau ga mama ministry chiang amyang amaya hanga singlak yo ok pu hanga singlak si bu myang ga ma khak shue yong ngo bu ma ngau ding yi bu ma singlak na ngai nang John afong dam cha aleng pan mga pan ma nyit ma laiwan da Jesus did not ask Peter Jisua Peter da ka yatong how big is your church KBCM ki Peter nang khimjinga nang yop nok nang bu manok jam le yong bu ji sa tong bu tamana yingi how popular are you kada adama tuiling sau sana mandai mu yong mensing kada ngonam ko yong popular na myang ko ngonam ba adama yang ngono hayang boy this particular context me Peter da nang hangsin na popular na myang experience pay bu si kada la nang jang hangsin sing nang ge se hada pong yam bu tamana yingi hayang boy Jisua Peter dong bu Kushin jai dong bu nginang hada context me do you love me nanga ada kanya hangjing ne nanga Krista da kan bu myang ga ma nanga ka dalanda kanlak tawa Jisu Krista da kan bu myang ga ma hama ka dalanda tawa kanlak hayang nanga Jisu Krista da kan bu myang ga ma nilan wongpong hayeng uyingak Dagama the major ministry is here. Love for Christ. Krista da kanya. In the first place. Hayang hadawa hangi masinglak in fitting his flock. Hanga nilanda kawang nga unangke. Hanga yobukim nangke. Hanga activities, spiritual hayeng namno nangke. Hataw kaya ngilak nanga Krista da yakan buwa. Hayang hataw masinglak Nangasaw san ba ameja tuok te yong okpu ong okpu hadaw ya fanja tamana ngi ong na police woman the shepherd needs the support of the flock niom balan may laka hang sino wongpong niom balan wong nang ngo laka yo ong sunang leader amay wongpong visionary leader wongpong and mo police woman the shepherd needs the support of the flock Niom ba cha jing ne niom balan jing ne se the cooperation support ni lan mabu church members lan mabu hadaw yo bu bong pong namang obey your leaders and submit to them for they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account let them do this with joy and not with groaning for that would be of no advantage to you. Niom balan, sausan yulan, staff lan, pumanok ma liingay bulan. Imana numan yaha, yumlak jeng nese li dam bulan. Orden minister lana yakaseng yanga, imanda titigen me yanga, pumanok menme, imanda authority simadam dubu. They are keeping watch over your souls. Naman nilan yumnang. Tau jing ne haka orden lana yaka seng yanga yopa dediket na myang libu leaders lan pangme ngodo. Submit to them. Simen lambe me iman pang ngodo. Hang jing ne naman da paudik nang, naman nilan da paudik nang.
hayang hadaw nilan debu accountability audit ya wanda finance secretary lana si hengin na ama hangga jauh hangga ngot nangge si wanda hadaw si yang pumainok ta accountability auditors landa kaksua pabu kia hadaw niom balan niom nyulan Sunday school superintendent lana iman paubu nilan mapu yepo okpu iman tui shojing accountability wa a ele dambu pumainok ta hayang ele nyek ngai bu kawang bada phana ngai bu hadaw ngot nang tau kemai iman pang me iman authority pang me teman ngola hayang hadaw kadalana mong mai phai bai sau san tam ka mahangge tak kasang wan du au yelai mong sang mong wang wan de au pong yit tau shengin yawang yingwei be haing yawang yingwei be nuk hai bung yawang yingwei bu ya fan me tau lan khong kem bu tau do hayang boy bu manok members lan akyang nyu me cooperation ya pha be semen lambe me tak kasang bu ya fan me mong meng sida bai ngok ne yitam game hangge nang niyom ba a nang niyom nyua nang leaders a hadaw ibu nginang tau keme niyom balan sausan yulan tuman jena pangyualan naman mabu yopu yong bongbong hadaw ma yopu napning som bai wanda mabu e jayang ki tau jai bai bu naman yop wanda tau ngok yang a naman tau ngok bo yising hayang bo niyom ba mendon yang a yop yang a jai nang di kon lan chiang e yang yop pu jai sausan balan chiang e yop pu jai wanda yong a mong yong te nang hayang menyong pha boy anuk asung ma cakan ma si yang a kem yong ha ge wanda yop pu ngau jai wanda you prayed for us hibak fe man yop pu man jai nang hadawa yo ong pu bongbong na myang nang niom balan a superhuman yichi sausan balan sausan yulan associate pastors lan superhuman na yichi hayang boy nang kibu akibu kadamu he ngau cha ibu de iu mong meng lak hayang hadaw ngau cha ibu kaya e lawang bu ngai lak hayang ngau cha ibu kaya e mikpi ngai lak hayang e ngau cha ibu kaya e mong phak bu ngai lak hayang hadaw ngau cha ibu kaya ay hanggai ibu yang se pastor tu so mu butok na ngai lak Sunday schools tu so mu bulak na ngai lak so ko bunyu tu ling bu mu lak na ngai lak ko nyu no yong do hangu wong ye do lak hangu interest ye do lak tau jing ne ayang pau bu pian bu ma alam ga khaksu bu ngao khaksu bu hebak ma khaksu bu ka dalana khaksu bu nyoi me e ga ma mai nang bu hayang boy khaksu bu ngao khaksu bu ka da yi je ba khaksu bu hebak ma yi je ba khaksu bu nyoi ma yi je ba ngao ga ma ha do pian nang Sajam haki ungo nang jojing na in our daily conversation with friends in the family. Taman hakatai lain o. Sing buat teman moilan sing nang jaja weakness ang inang. Hayang boy, how to encourage one another. Hangga aniyo sausan ba amay na miyang atam lang. Sausan yu amay na miyang atam lang. Nang ha sausi bu nang anginang. Hangga wina saya hangga idok ma iya kada amay na miyang lang. Sausan ba amay na sausan yu amay na miyang lak china. Pastor amay na miyang lak china. Nyilan mo bu encouragement mong yung atambu. Hadaw support yung awang Pastor lan asay nyilan sangsi singlak chiang mong singlak chiang yichi hayang boy. Pastors need understanding from all of you. Sunday school superintendent needs understanding from all the teachers, maybe all students, all the parents. Obo bumanok lan sibu nyilan pastor babe cham mayong lakay soko wenyu be cham mayong lakay youth director be cham mayong lakay Sunday school superintendent be cham yakap yong lakay then it becomes joyful. Mayang ayok ya boy mong may pay mayang a dynamic na yiji up we enjoy serving along with you.
hayang it doesn't become burden or burdensome to me. Hanggi yi sang okpu chali sita nyaka unyu gai se ngona yitam. Yup na dai bu mong mai dai. Ko nyo bu mong mai dai. Ko nyo ngolai ne yin kem ni abu mong mai me. Hayang naman phai cham se tuiling so san wanda. Hongli mong mai bu phai. Hadaw gi tuiling so san okpu. Hadawa pumanok kadalan cham se akung jana myanga no Bible tui so jeng na ngai bu ngonang. Therefore, Hebrews 13:17 reminds believers to honor and support their spiritual leaders, recognizing their responsibility before God. A healthy church and its ministry are built, not built by the pastors alone. I mean, pastors, healthy church, yung may bu ministry linga bu yok ja, hayang yok lak. Hayang boy, tumancham se yakap yang ling bu me, Sunday school ministry, woman ministry, and you general hadaw cham se ling bu oklak. Akimba point. Hadaw not cuts reflection. Just put the word simply reflection. Hadaw typing pian bu yan. Teman topik chang hingon. Why it matters? Teman tak wanda sang wanda doktor lan dang da tai wanda. Doktor teman patients lan ignore na yang yang. Teman ngau bahai, teman sangbu, pongbu, hadaw chiang si bu bahai, may yang concentration je pa yitai ba. Inying de I tai bu. Tawai nyanyang ada tang pu sangbu tak chiang ba yising ba pa bu na yang gama. Nang umong yumelak, da umong yumelak. Of course we have good doctors. Teman mon hospital ma hayang KBCM doctors amailan mo nang. Hake iman na tuy yeling. Hayang boy may huya. Doctor atam dang da tai si buta iman busy na miyang bujing na ising ma iman na teman da ignore na miyang yang teman tak kasangbu. Jeng bahay understand na yamyang ba. Iman na sengbu, manbu iman na ngibu, iman na tay bu ba tawai chak nyanyang ngo susu bu bahay. Pa bu na miyang gama hadaw hanggang lang. Daw jeng na a doctor after God's heart, wong pong na miyang bungina. Kawang mongchang, kawang pa mongchang. Kibu doctor, hayang kawang pa chuday da webu doctor. Au hiya takpalan taksing. Hadawa yung maya sing yayang. Yayang sipsipay treatment pa. Hadaw doctor, wong pong na miyang na. God's efforts are like that. They heal spiritually. Tawai muli physically tak sang balan doktor lan na teman may dambuki kawang sausan bu niyom balan o haki yahama may dambulan juday me konjong me taydam tehen na tengi bulan ngonang hayang numanda kupalai balan yabay dam lak jingna se protect faithfully yang ong yadam lak jingna noksa yang yaday lak jingna hayang talai hi balan yabay dam lak jingna se yom nang. Pastors and teachers should feed people with God's word. Teman pastor lan, Sunday school teachers lan, teman kongkembu, church matuling sausan bulana, teman kawang ngau kaksu nyolak, hayang kadanyo halanda yoong maya in the nyai bupay pautik lak. Akem yekama in the community, leaders should be honest, fair and compassionate, not corrupt or self-serving. Tahu kema, moy lana nyom ba na miyang yok lang, moy lana soko winyo na nga yamyang sasa, Sunday school superintendent no yamyang lang. Hayang boy, community leaders, koloni me, ward me, hangi me chia boy, nang de leaders na lewan de, KBCM members na lan leaders na public life ma lewan de, be honest, ngauding elak, kaksu butuiling lak, sipsi yayang ba elak. Hayang ngau la ilak aniu self-serving yue de may lak jing o dem bu ka da akung public niwa sacrifice myang yang hadaw lam na taman yikem lak. In our lives each of us can be a shepherd daw jing in small ways caring for our family, guiding children. New balan o ninok ma niom balan nahalanda paudik lak niom balan noksa ma lam webuba niom yuna temano myang oklak. Awian ausunda nanganyaw lay nang menders na myang bukaya. Hayang with God's heart as our model.
alo ba ka dong nyu mong jang i mong jang ki chi hayang boy ka wang atam man kan bu mong jang ating ba phai nyo lai lak ching ase e dam nang walk humbly, serve faithfully, love deeply, lead prayerfully. Tini install na miyang bu ministers landa inang. For the church, pray for your pastors iyang bungaw, associate pastors, Sunday school superintendent land tumanjing na yupum umpa, respect their calling. Imanu ka dalili ba ichi. Tayo kaya niya kangay bu aja. Pulpit में टिकट ने में आयांगा ordained ministers लाना सिंग यांगा charge पाबु कादांगो नंग ताऊ जिंगने हाताऊ सोचिंग ministry हाताऊ calling the respect na मेंगदो work together in unity iman sa yaji hayang boy teman jamse kiamlang kawang ngau cai bo sede muhiman Kawang ngau ma yong lu nyaw lai tam bu ching ne nyom ba de mong mayanang yang tinyi bu tai tam mai tam pe ka ngop ulan anyo tai tam part ya fa ya boy se mai tam ya ngau bu no man lili se de mong mayanang kawang moi man si ya no man ministry ching ne chin de to man yu pu ma chamlak to man tui tim ne hem lok lak nhà năng ngộp tôi mà tay tôi mà pha ngộp bù 467 ở đâu em bắt tan cái lộc cái bulan nuôi lắc ở đâu lan hem lộc yang phải mà tôi man môi lan chăm siêu bể ở cái tôi man tôi số lắc tôi cái sinh ngô lắc chừng nè yêu bung ao mực ở cái ifaning tôi man về tự nhị sâu san lắc chừng nè install nè meng bù anh yêu pass nè tài lắc nhị tôi lan chừng nè tôi man yêu lắc tôi kaya ado lam matang yang amai masud pu ejing right masud pulan ado lam matang yang teman chenau mon pai ejing ministry anyo I ngoi lak pu mainok anyo iman journey jing ne to amai masud pulan chenau mon pai jing ne yup kai anyo ado atang me ejing to sita ngi putatan lam me tang yang atok masud pu yak cha I masud pulan pa chai chakop I pastoral ministry ta tailak ukha pumainok ta tailak ngonang to ki iyan noksa anyo I ngoilak pumainok ukha pumainok chingno ado atang masud pulan yup kai to ma aching yak nyai masud pu amai masud pulan nyanao ngipchem ngai ni muang yang te ni muang tia anpong mangoy I yak ma ministry authority phayang ngonang to kai sa muang iman ya linga tailak tu so chingne ya yan chungne noksa chungne age amai masud bulan ke yup kai ejing left masud pu atong sud bulan pa chai hangyang I ching ministry chungne I yan chungne anyo iman noksa chungne yup kai ni sebu pa ngamka teman moilan ne tinyi pu ato service yong moi man fai so tambu chungne kawang te minyong pa teman cham se yup solak to so me sabu tui temalok lakhem khopli tawok menyit mỗi lần nhung tàu em lộc hạ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
tuman sudah saya bunga meklili ya yang teman moilan jam se yo pa tui soha yo pa tuman da kan boyen kawang nang ya yang sipsi jeng minyong fanang ini nukuba do nang achau kumjeng ma nang sausan palan nukuba nang kasau te yak yue tai be yo pa kembu ado batai temli li nang yong may alamui bu jeng minyong pa buai Chenau Monpai nang kasaude yak yuat ailak kawang nang sipsi ipai umatamsi ayang nang pauya ayang Jacob upa nang sipsi bang macenda nang alamuya wiso kong kombo kawang nang opung ine tamsi ayang nyanaw ngipchim ayang chenau hangeng imnyu tanyi mapayang saji Krista umainok me department head me imnyu tuilang at alangonang wiso kokong ayang Sunday school atau ministry lima kawang nang yayang sipsi lamuye tampa tuman jam se nang krisa tang pempaye nang ang ching yong atamlak tu isome nyumba pang me tuman moy lan lenga chona paywande kawang nang yaha jaw angan wong tuman pay kay tu isoli lingok lak chingne judai konjong upan nang yakay ayan na may angpa ayang nukuba ungli mong may buya chain de kawang nang pay tampa nang chingne panafa linglak adaw tu saulilia kawang nang wisi wang nyak wang ay lepie iman pay nukuba wi pa ne nang miange tu so say saulin tamlak chingne dinyi mo ang yung butoy sa kongkombua may saulin lak nukuba nang alam niyo wi tampa in kawang nang tayo po ang bukye adaw tu so yung may sobu chinne minyong fanang sa moy manya atuman yuyoy noktayan tayo nang kawang adaw nang iyan mo'y manya yang atumanyi na tampa. Nyi sa daw ba nyo'y chingde, layan nang da umakambuhi pak mangi. Mo'y lande, iyan na may yakayo se. Upa yan na tayo may nang mapumoy manyue. Sumin miyop nang, tulan ese upa ng mga iyo. Amen.